Difu Civil Management Stabatompen DPCK Difualong Perangke Maiki Papon Pini Analor Por Pai Krehini Apor Molok Difu Civil Management Stabatompen Perangke Mai District Press Club of Karbianong Asahem Difualong Perangke Maiki Padopon Labangso Perangke Maiki Padopon Nang Koglaki Difu Civil Management Stabatomapan Karbianong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohapen Apong Warengawar Sai Pipon Buku Kicap Pona Putaksi Padopon Non Malong Joint Director Health Service Asai Kamano Vorengamar Saike Kang Dopi Lasi Labangsolong Difu Civil Management Stabatuma Pansitami Nang Pipon Nang Popusi Difu Civil Management Stabatumpen Kehapadopon Athe Apong no EMCM Atuma Pansitami Tok Jirben Pinpur Along Kapale Damta Dopiklo Lapen Nang Kichak Sitami Apong Dopiklo Lasi Nang Kichaka Tingpen West Karbialong Punon East Karbialong Punon Difu Civil Management Stabatuma Pan Nang Pipon Nang Popusi Perangke Tumangno Lamthi Paklangpon Bangso Perangke Malo Rohila Sinarpi Nilima Sinarpi Helen Kropi Lapen Arisam Hotum Chitonglun Difu Pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Nili company lada fresh meat ke donang ko kathe ke lalo non molong joint director lapen West Karbi Anglong but East Karbi Anglong pustame post klang tikdo piklo kasini tumha EMCM stame lamcak nang chipilo nang patang konvek po kusina la sini tumake kuthop ni tum press meet ke donang lake nali tumhan nang chuningri ini tumhan batai lo ni tum kado e phanta lo chupilo na solo ke chupia teng pen alang li CM Dr. Tuliram Mohan sir same nang jaspo bana goreng amar sai nang pipon po la sini tum kado vitamin chipilo Kopia ko rin doon na people. Kopia mo post bang? Third grade, fourth grade, lason kami nitong nanta joglo athima badboy badgar ke dak tokte kami nitong ke laso ang hoy kami nitong ang pibek nang pupusi Karbi Anglong kin lapen council kachari EM CM atum pantame ang papling pibek tha lapen ako ithi kachuni do ni tumhan napa pleng nang ko lapen kadu gawe aphan tame alang litung matha pon tame te ni tumhan aprang sin thana matha pambek tha ni tumhan yang si laban so aboreng yang sin pipek lo tin ting an se sisong subamela ni tung esang se akiba ni tung ke no hok a departments tame forest MR Choklem latunta permanenta agriculture long tame alang tung MR tame permanenta people la medical tumhan permanenta mone de laki council so to chipang dungri hitung khana matha vik nang di lagi athim nitung ke papa me claim ani nitung ke kiso minanji papan sin de kai kita ihem do de thang me jamong le Kicur cepat ya, itu kan ini kesugin. Tuhan itu kelang dunang. Nasi munit, ringanji pelong tu ini tuh yang lo kecepatan tu lain. Nasi Tuhan nama khabik nanti. Non mana itu? Potrok si cukleng lo sami non ke kato kabi karbang lo ta cini lo, la difu sila lo siapa ikrider lo lasi manani bukajan ba hamren langsung si doji kusipu, acara si tuan CM sistemi lamcahan cikilo, kasi itu me non bagai itu dia lah sekinan tu. Apa pun lo he, nama apa pen security sistemi cukle menoi pun lapen ajak tu mai, dunang hi tum bagai dulu he, dan itu mai sukses sistemi retun try ke dulu, tapi itu dia lah bagai retun itu ngati apa benta, munir apa Pisu kilang tu nak tu pinang ko, nasin tu ke mana bangsi, pinang puk panjang tu. Nari tumpang kuan. Rakyat ko. Arling sih bapak. Arling ta dulu, lapen bangsu ta dulu. Mana itu bang? Ni tum ke kado weta lo tujak dun, lo pinian. Kona na na tu bujok beri. Ni tum lah council lang si jabun lo, kijakatin man ke. Joint director lo. Kopia post bang. Ini teman ke grade 4. Badboy badbar ko bangge pidalok man di top pidalok nasi itu ke la for grade
kami cokluk anjalo dam pen ni tumhana pudun lo lu sujog dunol panjab sinang pudun lo he kami ni tumai pini gelam klar sikilo je itu ilo jog tang tum sai dilo la sinona pawman ke kado kabe karbiang long tin ba siam tum stami nang makha konvek nak ko kusing tum